Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. UMDC ka Sora constituency ba tita W Khan hagajing keranjong hagajing alang hasat sopen ulapan pau ka jus bitar bagidan kibriu na kani jella kiba comment ha social media da ka boong bagasnong Sora kadikasnong kimen shono ba kiba tap thlong uba tita sulong ba kladan ki kerteng jong kiba kum kita kibriu par ki haban parma hapo arpusaw kenta lemkumta on ujore ki da ki jahar bakaan kanle ya ka badan kam Nang tauloang bagi national media lapan map hindi umpat hun kajing pan map jongki bar udawa bah bagi pan map kidiban pan map kerpang nakasora namar bagi la kerenjot syubah palat pun. Ba tita sula khotru syakmat yagi laingut ki local guide kiba nakashtong molakiat makin thop yuba albert pedi uba bahaku par wansai ba sa uwe pat usamla badiling ba jongki bagi pulet kilap sabut ban kem yaki briu kibadan kitiban penyap. Ya kajing punto pria ini Ngideiru ban panmap ya gitu ki perdok prosnam di belak comments aki social media baka slong sora gade ka slong taplong gade ka slong mensyono naong hagani ka singi begitu ki comments aki social media bagi di ban panmap apo saw kenta lem konta ngin file daka FIR namangilak tip ya ka terteng gitu. Betul ya? Bangsa kowe menne ka Times of India ka Republic 16 kala ay ya kata ka clarification kala ay ya kata ka jing panma henry nga on kampat biang balay namar ngampat yui baka jing panma kasungki kakamong particularly yangi Kisora. I demand that the public apology will be specified for the Sora people because we have been called as killer, as barbarian, as murderer, as theft, as kidnapper. Kung kinong kidnap priyo, tagadaw nga snow bagi national media. Kidiban ay, ya kajing pensyay kababanya. Bat ya kajing panmap kabalong syay ba, tang nagabanta jangi katani sora. Impat hon ya kajing pensyay na terus. Kenang bakan, kanwan rabi yang ika confidence. Jogi patba kijungi, jongi ni kata. Gilasdang banyad hagalenti banten piu ya katam cenokai hagan ni katain sora ka. Gilasdang ban create ya ka confidence jogi torres kibawan na sabar hagatain ka jogi. Ngimdei ban klat bahagan ni kasgi bangin recognize ya ki local guides kijungi. Ngimdei ban klam de thakti ya ki laingot ki samla. Yang Albert Pedi, yang Bahat Parwansai, dan sawe samla katrai kidan hangi, bagi soba baruan hangi kawan, badai lembah jompi, balayo ya ka clue lani ya kata kacing lam lenti pan budi ni kena kes. Bakal ya kelenru bakal sokar lengba tourism minister bau dewan pundan buram kerpang ya kini kisamla. In airu kacing takti kerajam. Hapo ka tim joki polis
Hapo ka tim jingelam joi bak penhun sim. Ibalala bantrak yang kecil. Mulai kedua ini saja longnya ngan sakrak yang kecil. Ngaji jingero ini, ya ke polis tim berokoi. Ngaji jingero ke SDRF. Ibla Tracy Tom. Ngaji jingero ya ke NDRF. Kebelah ngaji jingero penwanwa. Nanta yaki Local Guide Association gejungi. Ibla Tracy Tom. Nanta yaki Taxi Association juga seorang borong kowe ibla mik pada juru yaki Dorbas nong ki paper ibla ay gejungi tuh. Ni kami message bentar kasih kan letru. Siya Chief Minister jungi ubaladawa bagi national news kini ban ai ya ka apology lani ya ka takachingpan ma ya ka state brokowe ni join hands with him. The people of Sara join hands with our honorable Chief Minister for public apology by the national media. Dia kendiat ngaku adu gombang ala mana kami ru kali kejing penkendet benrewi banang ni syakmat ngakarpat ya pi kinombu homestay kinombu hotel ya pi kitoris spot baro bang ini bendan kejing ya trelang bat kahima bat isno namar teng habawan kum kini kijingja kawaning kong ikan mau ya kidor basno Henry hagapor bangi kamay hapor bangi kamay ngiklet ya kirang basno ngiklet ya kiklet nang sensyar kijogi ngiriban aero kajing tapti ya kidor basno sa rarim kabalakan kyo ya kajingdan juga skuti hapok suara dia. Dia kira basyo. Iban sim ya kajingkit. Tak ada orang kerpat ini ki stakeholder lani kita ki promote ya ka tourism hangani kathan kajogi. Bakin aja jinge trailang bagi damasnong. Haba ki penwi ya kinu ki order lani ki jing ki sakula lani ki jing petip iban aja jinge trailang. Ngalakren lembah ki news channel lagi ni isi ngoba nginya keren no baka sokar baka di bandon ka system kumno haba ki turis kinwan sakathan ka jongi ka sokar ka di bandip manu barumi ha ka ni kathan ka jongi kumban syukran ka hingga kata kasiwan honeymoon ngalakali itu kan ba ngomong kitin dia makin kasih honeymoon dan pala kala penban kala penban ka disaster na kabantajo bila ya syak sitom hagi ni isi bladeo ya ayu yu blay pagka jing sisya ka pao jinda la kaja da kumway pat ngamtip kay kabarjaya ka thain jo nay nagalyang ko nga tikna ba nangni syakmat kung kinong mikmat bat kung kinong yalam ngidon niya kata ka chingkit klik na kabantajong pi hipat ba jo ka thain pro haba syakren mo pi hindi wamong tag mo pi hindi mangi kung kinong mikmat yun ngala ay ka statement nga songa ngala dawaro bawat omday tangki national media henry wat ki bahayi hasem jor uni raja aru namar bakila kren to met ngom bagi day ban pan ma nangi kipat ba ki bahayi jo kani ka sonamru
Wat ukpa menin men step udang ong. Badai ki pulet joka meglea tiba plan ne gini kejingja. Kakun galalik serendar ki pulet ban ong bangala don peti ban peniap ilulok. Ukpa udang ong Dei ki pulet meglea ki plan ne. Ngongkum gani ru ngim dei ban aila. Teka bakaduk syang ngan syang mak yang ala kumbul peti. Henry ngong tu kum ki pat ba joka tan peroi. Kum bapilaya so itu ke jirwai jo ki kena skut. Ngin penek pensa yang kata akor ke buram ke jok. Ngin penek pensa nang mi syakmat. Ngin kamlong pulai mur ya gitu res. Ngin kam welcome mur ya gitu res. Ya kipri mana ba. Nang mi syakmat dak ni ke jingja. Ngin kam polis. Yang kini kam ke jungi kum mangilaong bakat terus mentah kalau dia priang ja jungi dipat ba sekali. Sakadaw, tungin ya trela. Kadu kalat jingi dang idon kam bansyim. Nakalong nakaliang jong ka administration. Nakaliang jong ka police. Nakaliang jungi kum kiklik nong sensyar. Bagi kum kinong mi khamat. Bagi di bansyim no yakilan. Kum no baki kum kimi kijingja kim de banjasyo. Lasang gasni la pentip yang apa di Emily. Bang tourism minister ba Paul Lengdo unwan hangeso. Bagi le penbek do pagandon gaji ko buram ya gitu ki samla mantan. Ngampe kandai lasang gasni ne. Kumjuri police department ya ki local guides ya barok ki don peta. Bang ini keren ru. Balik sila dari la syai kasi nakaliang joki ko kiki no sensia stakeholder benedon ke jinga keren. Ke gila kilenti begini syem. Bakum kini kijingja kim dei banjashi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.